Селям алейкум, сағылы ватандашларым, азиз халқым. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Бүгінгі программамыз анонсларда ешкеніңіз кібі үш премьерадан ибарет. Бірінші премьера, біз оны шыны сізлер үшін иджра етежеміз ве біз оны аселет программамызын башына қойдық. Бұл эсер yazılған еді Өзбекстанда Өзбек оркестры үшін. Ләкин бүгін біз Қырымдамыз, біздің оркестрымыз тешкіл олынды ве біздің оркестрымыз яңырай. Ве шу Өзбекстан алетлері үшін yazılған эсерні біз бүгінгі күнде біздің Қырым татар алетлеріне чевердік, ишлеттік ве сіздің диққатыңызға хавале етмеге істейміз. Бұл эсерге біз büyük әмият береміз. Бұл эсер біздің халқымызға келечегіне умут бағлай, келечегіне парлақ келечегіні açmaға умут бағлай. Бұл эсерде сіз бұны парлақыны, бұны айдынлығыны, бұны незетліні келечегін, бақытлы келечегінің незетліні есетерсіңіз. Бірінші эсер Мерзие Халитованың увертюра «Фантазия» эсері. Вашему вниманию мы представляем премьеру сегодняшней программы. Это произведение известного крымстарского композитора, нашего современника. Композитор, который звучал и в Нью-Йорке, и в Европе, и в России, и в Украине, и во многих других крупных культурных центрах. Наш современник, профессор нашей кафедры Мерзие Халитова. Она с любезностью предоставила нам свою партитуру для исполнения силами нашего оркестра. Итак, первый номер премьера увертюры «Фантазии», написанной Мерзие Халитовой.
Музыка Февзи Алиев, сөздер Февзи Алиев, Қырым Герай. Сізлер үшін оркестрмен beraber bu eserini bizler xor için işlettik ve orkestrмен beraber vokal sanat ve dirijirovание kafedrasının xoru, solo partiyalarını ise Aliyev Mustafa ve Selim Saliyev icra edecekler. Xorның yolbaşçısı Uken Hoca, Qırımda nam qazanған sanat erbabı Elmira Seyitmemetova. Efsaneler çok, tarihimizde ona dene yok, yapan kahramanlıkları çok. Kırım Geray milletimni batırırsın, Kırım Geray soğuk bizlerge unessin, Kırım Geray sen halkımın yıldızısın. Kırım Geray, Kırım Geray, Kırım Geray milletimni batırırsın.
halkımın yıldızısın. Kırım Geray, Kırım Geray. O seviyede mimarçılıklı, muzika ve edebiyatlı. Yanıdan kurdu Han Sarayı'nı, sevdalık göz yaş çeşmesini. Kırım Geray sen milletin kaydırdın, Kırım Geray sen vatanı fırçaladın, Kırım Geray sen tilerden destan oldun. Kırım Geray, Kırım Geray, Kırım Geray milletini batırırsın. Kırım Geray bugün bizlerge uyarsın. Kırım Geray sen halkının yıldızısın. Kırım Geray, Kırım Geray. O aytkan edi derin fikrini, düşmanlara inanmak olmaz. Vatan halk için cenderge girdi, sevdalık göz yaş çeşmesini. Kırım Geray milletini batırırsın, Kırım Geray bugün bizlerge uyarsın. Kırım Geray sen halkımın yıldızısın. Kırım Geray, Kırım Geray, Kırım Geray milletini batırırsın. Kırım Geray bugün bizlerge uyarsın. Kırım Geray sen halkımın yıldızısın. Kırım Geray, Kırım Geray. Kırım Geray milletini batırırsın. Kırım Geray bugün bizlerge uyarsın. Kırım Geray sen halkını fırçaladın. Kırım Geray, Kırım Geray, Kırım Geray milletini batırırsın. Kırım Geray bugün bizlerge uyarsın. Kırım Geray sen halkının yıldızısın. Kırım Geray, Kırım Geray. Следующее произведение нашей программы – это произведение одного из правителей из династии Гераев, Бора Гази Герай хана. Известно, что он был не только просто воином, причем воином таким свирепым, воинственным человеком он был, но он еще оставлял место для утончения души. Он писал лирические произведения, стихи и музыку. И одно из его произведений сейчас прозвучит вашему вниманию. Бора Гази Герай, Махур Пешреви.
Я хочу следующим номером объявить произведение известного кремстарского композитора Иляса Бахшиша. Произведение написано к балету «Мисхор Кызы», девушка Мисхора.
К вашему вниманию мы предлагаем обработку студентки нашей кафедры Фатма Кумар, известной крымстарской народной мелодии «Тым-тым». Соло на кеманче впервые на этом инструменте исполнит студентка 4-го курса Анифе Дерман.
Бұл санаға мен Шамиль Шерифалиевны дәвет етмеге істейм. Шамиль Шерифалиев, мен айтқан кібі Дағыстанда яшап, чешет халықларының музыкасыны ижра еті ве бүгін бізнен берабер Азербайжан музыкасыны ижра етмеге қарар берді, разылық берді. Ве біз шымды сіздің диққатыңызға Азербайжанда белі олған бестекар Гасан Рзаев, оның әсеріні сіздің диққатыңызға әвелі етмеге істейміз. Гасан Рзаев «Рапсодия» на известный азербайджанский мугам «Чарагях». Мына более әсерінің ады. Соло нотария Шамиль Шерифалиев.
Sağ olunuz. Вашему вниманию хочу представить еще одно произведение в исполнении Шамиля Шерифалиева с нашим оркестром. Это произведение Гаджи Ханмамедова «Концерт для тара с оркестром». Вторая и третья часть концерта. Солист, наш уважаемый гость Шамиль Шерифалиев.
Şamil Şerif Aliyev, sağ ol. Вашему вниманию мы представляем произведение, вокальную музыку Ниджат Хатыра, азербайджанская композитор, создатель, автор многих песен. И мы попросили солировать с нашим оркестром студентку кафедры вокального искусства и дирижирования Айше Рамазанову. Seve seve duyur sevincimizi bir bole bir yaşayak bir olek ayırmasın bizi felek. Hayat memek ederdi sensiz, ömür sürmek ederdi sensiz. Eğer sensiz olsa bu gönlüm, çekebilmez bu derdi sensiz. Şirin hayat zeherdi sensiz, bu her acıdan beterdi sensiz. Yanılmarak bu dem bu hasret, mene ölüm kederdi sensiz. Seve seve döner yürek, sevincimizi bir molek, bir yaşayan bir olek, ayırmasın bizi felek. Seve seve döner yürek, sevincimizi bir molek, bir yaşayan bir olek, ayırmasın bizi felek. Kimse yoktur gözümde sensin, dilimdeki sözümde sensin. Dedim gidirem iterdim özümü, onda bildim özümde sensin. Silinmeyen özümde sensin, odum ocağım gözümde sensin. Sen olmasan karanlık olacak, güneşte gündüzümde sensin. Seve seve döner yürek, sevincimizi bir molek, bir yaşayan bir olek, ayırmasın
Айше Рамазанова. Алан Менкен, обладатель премии «Оскара», известный композитор, наш современник, в Америке живет, творит. И мы в его творчестве нашли восточные элементы и постарались включить в нашу программу музыка из мультфильма «Аладдин».